Salam alaikum, Nauna Shilli Thérapie. Bonjour à toutes et à tous partout où vous êtes dans le monde. Meden salmino nokku kawon ɗon ne lando si ɗon jam. Merci, partagez le live. Merci beaucoup. Voilà, si c'est bon. Hande de mari toɓɓere mawla nane nde senduɗo ten page men ɗo woni adama yo andu ɓawo warde ka hawredeji ɗo haray himo mari lowre wiyetende lowre haare battle ground fi gurdam jawdi ko falaɗa fi gurdam wondigal fi cellal ɓanduyanko ma on fi no ɓuttinira ka hooredeji ɗo wona sécurité ɗi foppet majji hiɗam maari ko wiyete comme battle ground mana lowre haare mana lowre ka tawata goto waɗantama. Ce que je veux dire par là, ala haalde ɗo fi piro, je parle tout simplement réalité aduna on no wayno. Joni noon haray ko ya faamu si tawi hiɗa mari lowre wiyetende lowre hare goto arata dande si tawi wona ɗon dariɗa, goto arata naɓida e ma si tawi wona ɗon dariɗa. Andi ɗo buy emen joni sikkay si nawni docteur jonnoɗa, voilà, si mi yidi e makko nawnare yehi mais andu wona docteur jon nawni ko an, docteur yon ko kalisi won ɗaɓɓude si falama dewgal, voilà, si jombi ma si jombama heɓi dewgal, si falama comment dirais-je, kala ko faala kañum si lanni yawno kañum no mari plafond, no mari piiji ɗin fof no mari plafond, no mari ka hatti, si hewti ɗon timmi. Sino e dewgal wala bon kala ko waɗi darotako ka lowre hare koyo yaw ñaawe, si musidal ngal ñaawi haray wala gasi mais andu wona an woni ko golli golle ɗe. Sino faala jawdi wala si naati e leydi ka wiyete jawle no woodi wona Occident, Angola, Mozambique, ka hakkille ka mentalité maɓɓe si kañum kadi si naati ton voilà jawdi heɓike wayiwa ɓeya. Sino faala laamu voilà si créiɗo parti politique ma, voilà si tawama ɗo joni e association ma, si tawama ɗo joni e ONG haray laamu heɓike no goto. No one will save you if you can't stand on your battleground. Hay goto watama hisinde ka hawredeji ɗo si tawi ande a yiyaka ka lowre ma. Dewgal mangal ko lowre, jawdi ndi faalaɗa ndi ko lowre, laamu ngo faalaɗa ko lowre, o cellal ɓandu yanko hara docteur jiiɓatama, mocco jiiɓatama ko lowre, ɗum enta battle ground. Seke ko voyage mo goto waɗantama, ko ngesa mo goto remantama, ala non ko ɗayni bani adam hewtiti ko wiyete ko religieux, par ce que religieux no yirta aduna on noon nanon aduna woni fes no lutodir, nanon aduna woni no religieux yirta aduna on noon no lutodir e ko aduna woni ko. Misal ɗo joni jokkuɗo religieux si o yi suka bandijo, kanko o yi bandi, mais dans la spiritualité si ɓe yi suka bandijo ko ɓiɗɗo goɗɗo yiyata. Voilà, tu vois d'abord un être humain, l'enfant de quelqu'un, ko hoorema wonɗa yiyitade e makko, ko o woni kon hunde holla koye ɗum o luttata, ko taƴitowo yiite wonɗa yiwde ɗo, ko ngayuri ñande go wonɗa yiwde ɗo. C'est ça la spiritualité.
bon ka religieux don ko tigi dogu pottito ma fiɗa mo kaaƴ ñaawa mo kisa ñaawore nde Allah duwa ñaawde ko wiyete religieux ko ƴettuɗo place Allah donc ka religieux ka diininagol sa yi prostitue debbo yeytotoɗo excusez-moi pour le terme si kamɓe ɓe yi debbo yeytotoɗo ɓe yi bandijo ɓe yi ko soɓi ɓe yi halakuye ko yo dogu pottito kamɓe ɓe mais amma dans la spiritualité sa yi debbo wonɗo yeyitade ko ɓiɗɗo goɗɗo yiyata taw c'est comme ça que tu peux aider quelqu'un a yiya mo taw en tant qu'être humain soit o yani e drogue addicted ma dépression o rewi e nediji bonni en tout cas tu vois ce que la personne traverse d'abord. Bon, dans le religieux sa yi ban adama mo fala ka changer de no dimbe e fala ka changer be fala ka changer de kala ka rewnuɗamo accay mo ɗo mo haalde haala yaha 10 ans 15 ans arta tawa mo maɗɗi konngol goɗo mo inna ko ñande jokkilan ko bile jokkilan e modi an yiɗalan ɓengo an yiɗalan e laamu ngol ɓe ngala faamude ñande wo ko konngol négatif gotol famirta ka golle ton hani miɗa jokka hani miɗen afaltodiraɗe. Bon, dans le religieux c'est une personne qui ne veut pas changer. Dans le religieux, on est roudado. Mais dans la spiritualité, c'est complètement différent. La spiritualité, quand on y est, aïe, on y est donc, quand on y est, hahande wawali, jogondir de orema. Maintenant, la personne n'arrive pas à se connecter à lui-même. Maintenant, net donc wawali, c'est-à-dire mo janna gandal, fenande. Ka diina makko tawi mo janna fenade donc fenade nden haɗay neɗɗo yi'ito sa yi'itaki a yiyata Allah ko e ma yiyata Allah tu te connectes à toi-même fiya wawa jogitade ɓoggol Allah ngal ko e ma ko an yiyata si oto no feƴƴude ɗo na goɗɗo yiyata ko an yiyata ngal si panadama no feƴƴude ɗo ko an yiyata kono yiyande kadi no mari firande ɓenta perception joni yiyande ma nden ka ɓoyli wo joni a yi oto no feƴƴa a yi oto no feƴƴa a sikki ko koyɗi mais tu es en danger ma yi oto no feƴƴa ayni a mi yi ka mi yiyani donc tu t'es pas connecté à ta réalité à ta propre nature. Donc la spiritualité sa yi bane adam ñande o ñande mo alhaali goto wona o pervers yimɓe ɓe changeata. Tu comprends une seule chose, la personne n'est pas connectée à sa propre nature. Parce que ça wonani ko wonɗa dans l'authenticité a yiyata piiji ɗin kodi woni kon. Sa yaali piiji ɗin kodi woni kon a jaɓataɗi kodi woni kon. Si a jaɓali piiji ɗin kodi woni kon an a wata changede changira on ko honde tuma goɗɗo accitata yargol beere ko tuma o yii beere nden ko nde woni kon. Ko honde tuma goɗɗo accita fimgo drogue wujjugol jattugol escroquerie abus de confiance coupeur de route wongol lampe gerte sauvere mama solution papa. Ko honde tuma goɗɗo yaltata e o toxicité ɗe to ko ñande o yi piiji ɗin kodi woni kon. Andi sa yi piiji ɗin kodi woni kon a anday kodi gagnoma. Sa andi kodi gagnoma a waɗay di place ka gagno dowa won ko ɗum mimi wajota ko goɗɗo par ce que waaji ko naafiɗan ka. Tu accompagnes les gens. Goɗɗo change o ñande o yii piiji ɗin kodi woni ko wona ñande ko Allah. Donc garay ka religieux ko non religieux ko ñaamirowo diina c'est un vendu. Mana kanko o ala ton fi waɗugol dewe o ala ton ɓay ko Allah tagi leydi e kam himo ton himo sikkude himo gollande goɗɗo goɗɗo. Kala ko waɗɗa ka nder diina ko hoorema golla e o lando joddi e fe konko woni wadde ɗo may
ka religieux kamɓe ko lannode hunde ɓe yiyata ko ɗum buye maɓɓe jaɓata ko ɓe faala ma ko ɓe yiɗi yo lannu wono dewgal wele ngal ɓe wono golle welayɗe ɓe wono systéme welayɗo ɓe si ɓe yi hewti ka lanna heƴata e maɓɓe sertigal mo ɓe yiɗi heƴata e maɓɓe ɗum waɗi pousse yana e dépression parce que ɓe yii lannode nden ka dewgal ka gollita ka ɗaɓɓere kaydi ɓe yii lannode ma ɓe yii lannode kamɓe tigi sabu nayi heƴata e maɓɓe parce que c'est des personnes qui vivent dans la matière dans le superficiel ko calculatrice ɓe jogi tawakkal on no ñawi la confiance en soi no lo'i. Donc dans la spiritualité si a yii lannode en réalité ko fuɗɗode yiwɗa si goɗɗum no lannude ko goɗɗum woni fuɗɗade. Dans la spiritualité a mayata a jibinte woni keso misal ɗo joni en foppiɗe hunde maayi gon mais sino woodi éveil spiritualité sa hewti on darja woodi pinal gandal sa hewti on darja haray iɗa waɗi ko wiyete ko sorenga ɗum wiyete iɗa jebbidi koddoriyeji Allah ɗin ha ka tawata an hiɗa faami lannode goɗɗum ko fuɗɗode goɗɗum. Mais dans le religieux lannode ko lannode ko hala kuyi ko ɗum hatta ɓe changeata systéme changeata ko andi changeata ko wowi changeata no wattu changeata hay hunde parce que pour eux le changement c'est la fin c'est-à-dire si hunde no waylade ko lannode mayen. Mais dans la spiritualité sino lannude goɗɗum fof ko ɗum waɗi le spirituel va toujours se préparer, va toujours anticiper. Si goɗɗum no lannude heɓilanto ko woni arde kesum ko. Donc yittode yewtere menen ara wota jaɓu yeeyigol wonki maaki hay hunde ta jaɓu yeeyigol dimu mangu hay hunde ɗiɗo ɗiɗi ala joddi ko goɗɗo soodani goɗɗo wata sodde wonki maaki goɗɗo wata sodde dimu mangu c'est trop cher. Partagez le live qui est là, la famille. Vous êtes sur la page de Now Natural Thérapie. Merci beaucoup. Partagez, merci qui est là. Merci beaucoup. Dama yittode nga yewtere men nden ko arande laawol e wi'i kippagol ma ko aduna ɗo koye hare wonɗa ha ñande yiwɗa ɗo hay hakkunde ma e wonkin ma kin si tawi koyo ki wonu ka nafa e ma ɗon koyo ki wonu ko Allah faala ɗon a waɗay hare wonkinkin no faala faaleji buy nde wonno ka aljanna ki taga hiki andi ko wiyete musique welɗo hiki andi bugagol ka foti hiki andi piiji lapaɗi hiki andi kala ko foti kala ko yiyata yimɓe ɓen no doga ɗo woni koko dagi woodi koko harmi ka aljanna ton harma hiki andi nde wonno kanko hiki andi ko an waɗantaki limite frontière nde wonno ga wona ka aljanna sa yari ɗo beere nde bonnay gurdam ma ɗam sa bugike ɗo ka harmi bonnay cellal ma ngam e dimu ma ngum e jawdi ma nde anduɗa ɗum o anda ɗum si a golliɗo a fawtotako aɗa antako ça va te rattraper hewtoto ma ñande go sa golliɗo gollal tunninay ngal
hoolare ma nden hewtitotoma ñande ko sabu ɗum andi ɗon be haɓa wonki maaki ɗum ɗon ko feere joni noon ko be wonda yimɓe ɓe social si tawi a ala ka lowre hare ma personne ne viendra te sauver no wodi kuy jooɗi ɓe habbi anda ko an habbo duwa habbade hoore ma wonki makin ko an habbi avenir ma on ko an o habbi personne ne viendra. Il suffit juste de créer un autre personnage, hein? Différentes versions de toi-même. Ko fono ko an tigiri doa immade an do landarde o tafitoɗa tafa neɗɗo mo faalaɗa yo aro sauve o kombo faalla yo aro sauve kombo faalla yo aro dande ida mari on ka hoore ma ko modima faalla yo change fi yo dewgal ma ngal moƴƴu ko ɓengu ma faalla yo change yo dewgal ma ngal moƴƴu ko Amérique faalla yo aro walle ko Nations Unies ko CEDEAO maintenant ces gens-là n'existent pas parce que daraki ka lawre ma yaw daroɗa ka lawre ma tafa hiɗa fab hiɗa antun hiɗa wawi créer des versions ji ma ɓuuri wulure nde yewtere ɗo c'est un peu difficile on mo falɗa yo aro dande ɗon wallitoma hiɗa wawi créer des versions ma an on ɗon et puis tu s'en sortes on patron jo mo faalaɗa yo aro faaboma on patron jo mo faalla on kotirama mo faalla yo naɓe mi anda ko honto ko angande gonɗum e projet jokkuɗa banque mo habbiɗa ɓe foppi hiɓe e ma ɓe isinillah ko ɗum ɗo holli Allah no mawɗo ɓe foppi hiɓe e ma bana adama hay an anda ko ha honto gaynata mais ko ɗi calculatrice ji woni en tampinde miɗa jokka miɗa gera mi gaynata ala ko mi wawi wona fi an ko ɗi woni en ƴakkude ko beɓe maaka ko beɓe haala ko beɓe ko ɗum woni ma warde hiɗa gayna joni a yiya ɗo joni banaɗo adda ɗo dongal kanko himo peesude 70 kilo adda ɗo dongal ngal 100 kilo ma 150 kilo sa accidimo e hoore makko so ari o inne wata toon sa noddimo a innimo baba innio ƴetti on 100 kilo ɗo ma o 150 kilo ɗo naɓa ka magasin ɗa ma ka boutique ɗa ma jam o inne wawata mais sa yaltini finkare a maɓɓinimo de o ƴetta o naɓa sa yaltini finkare a maɓɓinimo ƴetta o naɓa no wodi sotay ɓe miiriji si hara ɓe huli si ɓe arti yiltitagol ɓe wata jaw c'est à dire ko ɗon andata jaka ko an gayuri way porto ɓe gollitiri kamen ɗo ɗi laaɓi ɗiya toon ko seeka ɗo har na machine ji seeki ɗum ko mawɓe men seeki ɗum ko mawɓe men seeki ɗi laaɓi cabbi no yiltiri baaba sa yi ɗum a sikkay ko machine seeki parce qu'il n'avait pas le choix leggal si soppama ngal yimɓe jeego duwa ƴettude si yimɓe jeego addama e ɓe ƴettu leggal ngal ɓe wawade porto jon no ardinna bala yimɓe tato yo potto lutta yimɓe tato o yaltinande ɓe ronto ngal ɓe naɓa fes jeego ari naɓali tato naɓi fiyon ɗum par ce que ɓe yaltini ɓe darike ka lowre hare maɓɓe sa yi dewgal ma ngal ala moƴƴude a daraki woni taw a faala e goɗɗo dara sa yi ɗaɓɓere ma jawdi ala moƴƴude a daraki andi daragol e darenkinagol na goto a hollata Allah joyde ko an wi no faala a daroto awa an ka wonɗa ɗo anda ka wonɗa ɗo ha ko gaynata kon ko landaɗa ko fuɗɗagol il faut commencer
ko sa fuddi ke ya hore gara apodi goddo ko sayi a hollata non Allah joyre goy ko dum filtode mi da top mi ala ton ça passe pas mo canelan do si mi fuddo windan dum fo ko bordo barda e dayni ala bana adama jofindo hore mum hewtiti si fadi piiji mande kadi yimbe jaasube ko sifa koy piiwoybe holorta tal kuru en biniri nasi en dido e tato no jodi e nebunda no duade si go yimbe jaati ko sifa koy piiwoybe yirete kala ko wonna dabbude ka hore leydi do no dabbude ma kanyum kan no dabbude kon non yidata e ma a wonale ko wonda ko sida faala jawdi a wona e jawdi taw sida faala laamu a wona e laamu taw sida faala teddungal a wona e teddungal taw sida faala hoolare a wona e hoolare taw goɗɗum sida ɗum ko ɗaynintinago sida faala dewgal a wona e dewgal taw ko faalaɗa kon ko ɗum wonata taw ndaaru mécanicien ndaaru électricien ɓe wona e hunde nden taw si ɓe wonande goy hiɗa janga fi mécanicien ngara na a mécanicien par ce que a wonalde ala ko jam fi ɓalejo hewti sikkugol si mi jangani hunde mani mi woni hunde mani ala ko ɗum diplôme waray africain hiɗa jangana fi cellal médecin tawa wona ɗum e par ce que ko e nder soppugol leɗɗe goɗɗo ekkitoto soppugo go na e nder jangugol fi leggal ko e nder ɗaɓɓere jawdi goɗɗo ekkitoto ɗaɓɓere jawdi go wonata dowma jawdi na jangugol fi jawdi place gandal ngal no toon place golle ɗen no toon ko e nder bugagol goɗɗo ekkitoto bugagol goy na e nder wigol bugoyto donc aray e wi goɗɗo Allah ta Allah joyre ko faalaɗa wonde ko wonu ɗum taw accira Allah subhanahu wa ta'ala bimbi Allah wetuɗo wo hara hiɗa ɓeydade konko faalaɗa wonde ɗo. Merci Barry Hamid de partager le live, mettez le cœur. Donc e kala alhaali wona hoorema e kala alhaali be there for yourself in any cost ko satti o ko satti darano hoorema ta heɓu sattede tawa a hawkay hoorema a gosotako a loodotako a dankotako sukunu mana merci mon frère Mamadou Labaɗo merci beaucoup ta woni on neɗɗo tawɗo so a heɓi dépression a heɓi soñdia a heɓi jamfeede a heɓi tawa an on hande kadi ko a hawkaɗo ta jaɓu ɗum merci wuri mo nene ta jaɓu wonde on neɗɗo tawɗo si goɗɗum yani e ma an so désespéré a taƴike Allah yiɗa taƴa toon fewndo noon ka heɓuɗa sattede ɗon ko fewn ɗon duwa daranade hoorema fewndo ɗon duwaɗa dankare guri mbangi fewndo ɗon duwaɗa ñamde ko laaɓi fewndo ɗon duwaɗa wadde sport ko fewndo ɗon noon duwa ɓasi ko fewndo ɗon sa waɗna lila tappay kisam rak bottom a memay kisam petede fewndo ɗon duwaɗa gosade fewndo ɗon duwaɗa dankade sukuru maɗo fewndo ɗon duwaɗa yurminde hoorema par ce que fewndo ɗon ko antum fewndo ɗon ala nene ala baba ala kammo ala leydi ko antum sa wi ɗon iɗa mari ɗum seke raɓɓiɗo juutali si juuti anda ala hay goto ko kon dugde fof si a heɓi sattede walle juutali woni ala goto ka hoolere ɗum fof ko haala wi bordo bar ala goto ka hoolere ɗa sukkude ɓe ka laawi ɓe ɓe yiyata ka laawi no ñawa ka poubelle a ɓuruɓe goɗɗo a ɓuraɓe yimɓe accu haw tigi ma anda a ɓuramo yimɓe mais ɓay juuti o won ɗo yarde beere o won ɗo wadde prostitution o won ta sikku iɗa ɓuri mo yimɓe dépression makko on addiction makko on woni juuti nawnare makko nden juuti donc ɓe accidimo e hoore makko on mo accidettoɗa e mum ko on wiyaɗa ya danko goɗɗo wata a waway
na wi ko mama solution dan ko hore ma on fu yahata accide e mum si amayi on fu yettata do ya hawka acca ton ko wi'ala ya dan sa dan ka ko wata dan ka de goddo goy sa dan ka ki hore ma a wata dan ka de goddo a sendindira danka gol goddo e control gol mo enen fayda danka gol ko control gol yimbe faggabe yo be rewe holtinabe yo be rewe tawa ko an fewjata ko an natata ko an yaltinta c'est différent hein ko control faala de ma ko goddum hulude na wallugol wurin si a wallay goddo accay o pedo o eto accay o subo neddo mo accata goddo subo ko non dama wallude si a nyamay ko andi go nyamata si o wattato ko andi ko wattato si o jombay ma so o jombete ko an fewjete na ballal c'est l'esclavagisme ko maccangaka bana adama heldi fama acce o sugo acce o yana hore makko kenen heyi adinede kadi ko gandal tampere ko gandal sonja ko gandal tay no goddo sonjota ko ka wonda goddo wullata goddo anata goddo sanjataake goddo an hida buri Allah yurmene Allah no andi ko koy sonja hoy o hatto jide mu fi yo wonu ko o tagira fi mu ko an hida inni ko mama solution ko papa solution ha ko wadi sibe anyuma be bebe anye parce que ila sikkude wona be bani adama da sikkude ko be ala woni donc an ko woni ko watto ala woni ndem bere nde fiinaymo on drogo fiinaymo on jeeno mo jokki dum o hebo ye gandal mum on taafu yagal mediocrity ko woni makko dano ha e 14 accu o walo accu ha o accu o walo nyande o fina yo tay dum do feƴƴi merci mon frère Mamadou dum do feƴƴi naari gorejo dum do feƴƴi mais c'est ce qu'on appelle la conscience anno nga sakki ko moy dimpiji fo accu o yaha o wi o yaha kany accu o yaha o yaha kanko wi o inni o accu o yaha o yaha o fotta e arabu bandi e coupeur de route e coxer e salte e dum kadi ko gandal lampu gerto ko nyaw wulbini ala nyaw tampingu aduna mo hewti lampu parce que ko lampu gerto créata parasite ko parasite wontata nyanne ko enen to yira dum accire ni tan gollu hande kala accire ni yalte fuuda dan godde kan hala no hulbini ça c'est un crime ça yaltina bani adama ka aljanna makko yaltinamo ko sellintamo golle ko jalla wota gollu bani adama yo gollu ben e benimo wawi gollu yo gollu ha o maay fi dum o tagira amilu ko fi golle o tagira mo gollata natata aljanna si Allah noddi gomnimme ben gomnal mabbe gal timmata sona golle den tawe ya ayyuhallazina amanu hattata do ya ayyuhallazina amanu hattata do de amilu ayay amilu ko golle sa golli non ko moƴƴi Allah inna hino do place wa sa golli ko boni Allah aju Allah idum ko wido go yagol dum da hino ko yobete kon dum da Dieu s'en fiche de ça gollu berne manden ko pompe sa gollande dara boje maden ko filtre here manden ko sa gollali dum fu daroto comprimé ittatama e dum mocco ittatama e dum donc wonu ngayuri lowre mande lowre nde jonnada nde wonu ngayuri mo wonde goddo e dewgal ha tawa goddo joddindama landama ene ko randani c'est fini pour toi c'est fini pour toi woni nyaamo hudo mo wondata o wonde no moƴƴiri si on wondata no moƴƴiri certain no moƴƴiri dum hewta jettugol avocat ardire ga non ça vaut pas la peine adna no yaaji men no duudi wonu ngayuri
lowre mane ko on tuma non wawata hiwde hoore ma danda hoore ma dankoɗa hoore ma ɓutnana hoore ma par ce que goɗɗo waɗantama ɗum ɗo kala albalaw e halakuye e soñdia heɓuɗoma si tawi ko a warrior ko a guerrier dans ton champ mais oyiɗo probléme e mais si tawi noon ko a ñamowo huuɗo andi jama on tampañ par ce que ko woni ɗon ñamowo huuɗo famale acce hakke ko woni mo ñamude ko kamɓe ɗiɗo no wadde golle ɗe ñamowo huuɗo ɓe ñamayɗo tew ko société goto ko partenariat ɓe woni e mum oɗa ñamay tew an kadi a ñamay tew ko kala créé on territoire mum mais oɗa ñamay tew an ko huuɗo ñamata ko on to wonta kaka lowre makko wonta par ce que huuɗo koka lowre wonata ha goɗɗo tawima ka lowre mum o ñamima probléme no ton ko a ñamete makko si woodi ma no soñjudema mooti ko an wi ka lowre makko wonta si ɓengumano tan ko kan lowre makko wonɗa hiɗa jaɓi kadi kaka lowre makko wonɗa oyno probléme ñande accituɗa ñamugol huuɗo o ñande accituɗa ñamugol huuɗo accay wullitagol accay faabinagol accay olagol accay noddugol nano e ñaama immoɗa ɗaɓɓa wonda e wondeteɗo gollida e gollideteɗo yaada e yaade woodi adnan ɗo heewi yimɓe a doginana e hoore ma oto ma a doginana e hoore ma welowum maako accay bakagol accay habbagol accay ñamugol sadaka a wañay an gara fuɗɗo immade waña 50% de vos probléme purement économique cap probléme ji mon ɗin feccere majji ko angal mbuuɗi sa ñamudi angal mbuuɗi c'est fini nde a feccere ko kulol ko needindi neyaɗa ko kulol si ɓe jaɓaali si ɓe wi'aali gonɗon ɓe wi'ata si ɓe faltondiraali si ɓe ñaña ɗum kadi ko ngurdanji immo danda hoore ma rema ko wiyete ko ɓuttu e ma fiyo cellal ma ngal artu nawnare ma nde fap wona jinna wona ñanne wona bile wona gere ko angal andugol ɗi piiji ɗo awi ɓangal andugol ɗi piiji ɗo ko ngal ɗo ganda wiyete chef awareness c'est à dire findingol hoore mum findingol hoore mum si hawtodiri e ne'ugol hoore mum andi sa findini hoore ma automatiquement ne ay hoore ma hankin ko needi mawɓe ma ɓe wonduɗa koko ɓe jogii kon ɓe okkuma woɓɓe maɓɓe ko needi ɗoygol woɓɓe maɓɓe ko needi kulol woɓɓe maɓɓe ko needi ngayuri hawrodirɓe mawɓe neɗirɓe needi ngayuri ko ɓe buttini sayno an ɓe hawrodirra e muɓe ngol needi wongol mbeewa wata felluɓe mo kala ko bari kon hokka donc haray ko chef awareness ko an findinta hoore ma goɗɗo waɗantama ɗum ɓawa findingol hoore ma automatiquement ɓanna ɗon kisan ko wiyete newugol hoore ma ɗo noon ko golle ne a hoore ma goto ne atama goy neydi nafayni ɗi ko an ne ata hoore ma probléme ji maɗin lanni sa yiɗa nataga karam ko batiniɗa doga ɓawo mocco yiɗa nodda question réponse ko parce que chef awareness sa pinal ala ton tu n'es pas connecté à toi-même voici la place de la thérapie thérapie ko andinayi ɗumma ko a hombo ko honɗum gaynata c'est ça la place de la thérapie wo sanza noon mo wonɗa wayla noon mo wonɗa on yaha fi mo falla wonde o na wonde andagol no fa buy e men no andi ko honɗum faala buy e men no andi kadi ko honɗum duwa changede kono hino fanɗi yimɓe jogiiɓe ɗiɗo piiji ɗiɗi
jaɓuɓe finugol e jaɓuɓe newugol hoore par ce que fodde a finale a yiyata piiji ɗin kodi woni ko aray ka page ɗo yiya nawna selli yejjita ko an addi hoore ma ka page fuɗɗoɗa ya nawna selli nawna selli haji nawna selli en nawna selli mi aray ɗo woni mi sendoda e ma si tawi komi woni haalde kon no enti no hitti sendoɗa si senda he a waɗe ni tun jugungu nga feƴƴi kono ko ɗon garata parce que tu n'es pas connecté à toi-même no wodi page ji wulure ko sifama won ɗaɓɓude yaha toon ɓe wacce ɓe towne ɓe wona ɓe ka kammo artire wona bani adama ko amala hay ka c'est très na ko boni mo kala e ko yadata buye men no andi kon ɗum faala sikki mo landiɗa ɗo won andi ko faala no andi kadi jikkuji ɗi dowa changde tawɗi ɗiɗo jikku kanko tigi ɗo ɗon kiti e mo mais na ɗon woni golle ɗen ko honno jaɓirta yirgol piiji ɗin koni woni ko jaɓa waynodira e o ego nde bewre hino piiji ɗi modi ko kañum ni ko ni woniri ɗum ɗo kadi ko golle ɗe kala mo Allah arsiki ɗum ɗo andu mo yiɗuma iya boddi anda ko boddi iya hayre anda ko hayre iya leggal anda ko leggal iya banano anda ko banano c'est vulnérabilité tu acceptes la règle mais ko yiɗi iya boy ko jinna mo iya boddi ko jinna Allahu Akbar aray no fanni e yimɓe jaɓa ɓe gollitirde ɗi thérapie ji ɗo fi yoɓe waawa waylude goɗɗum ka gurdam fodde a waylade ko woni gonka hakkille ma hay hunde waylotako merci Chérif Kounda ɓuri waɗi aduna on no heewi yimɓe wullitotoɓe e di yimɓe waylayɓe ko woni ɓe wullinde ko ɓuri waɗi aduna on no heewi yimɓe wullitotoɓe di yimɓe waylayɓe ko woni ɓe wullinde ko andi no seeɗa wullitagol ko e ñaamugol huɗo jeeya ndaaru ɗo jooni kullum ñaamay kon huɗo e kullum waañay kon si fotti ko honkum nanata hawa mum siko jogodiri ko ñaamay kon huɗo kon noddata faaɓe ko yejjiti tun koko ñaamete kumɗa ça ne sert à rien si ko ñaamaka ɗon ko ñaamete nokkugo mbeyama si bonoru no ñaamale ma wonno jomma ñaamete ko a ñaame tanke ko huɗo ñaamata ko a ñaamete ala daɗirgal e fellito sa yi aduna on no heewi merci Diallo Yusuf sa yi aduna on no heewi wullitotoɓe ko angal famugol ɗi formule ji ɗo nafa ala ko wullitanto sadi si oɗo ñaamade ma oɗo ñaamete ko a ñaamete foddeyɗa ñaamude ñaamowo huɗo ko mo yiyata piiji ɗin ko woni ko mo wawata daranade hoore makko mo wawata darade ka lowre hare makko nafa ala wigol mi daɗi oɗa koya andu tun darorde ma nden ko a honɗum komi ñaamete kala wañowo na fi a daɗi oɗa a daɗi wona fi a moccikeɗa a daɗi a yiyata ɓe yiwa e junngo o batinijo ɗo ɓe yana e junngo on bilejo ɓe yiwa e junngo on bilejo ɓe nano joni ko capitage ɓe yana e junngo on mocco kon ɗum sendi ɓe kon ɗum ɓe fof kon ɗum sendi ɓe ko jonnuɗa bilejo on ko sifa ɗum jonnata oɗa ko sifa ɗum jonnata oɗa kon ɗum sendi ɓe fuu sendaɓe ko an changeata gurdam maɗa si a changeani gurdam maɗa a yalta e ngal ɗo dewgal ka wonaɗa toñede par ce que ko a mama solution ko a papa solution a jaɓata wondiɗo ma on daro a 100% darorde makko nde an hiɗa haɓɓiti a daroto ko makon daroɗa darorde makko nde a yalta e ngal dewgal yaha kadi e dewgal fuɗɗoɗa jikkuji sifa ko wonna ɗum ɗa kadi wonta sifa ɗum ɗa nanati min e dewgal men landiɗi min mi faala ka dewgal no na dewgal ɗaɓɓunoɗa
ko yo nane a jombama, c'est ce que tu cherches. Siko dewgal ɗaɓɓata ko lowre ma nde remata a remata lowre goɗɗo. Ko adduma ya remu lowre goɗɗo ɓay ko amama solution, papa solution. A wonti ñamugo huɗo be ñameɗa. Pourquoi tu te plains? Merci Ousseinatou, merci Madame Fafaya. Donc ila hande haray ekkito landagol hoore ma ko honɗum waɗi si ɗum ɗo no rewde hoore am. Tertoɗa wigol ko honɗum waɗi si o no waddelan ɗum. C'est que dans la thérapie et ko hoore ma yiyata, dans le religieux ko aduna yiyata, ɓeya yiyata, dans la spiritualité hoore ma yiyata. Si ala heɓde jawdi miijiti ko wonɗa wadde ko, miijiti ko leer jeli gollata, ko hoore ma wonɗa gollande ka goɗɗo wonɗa gollande. Miijiti siɗa nunɗi ka golle ma, miijiti siɗa nunɗi siɗa hoola ka golle ma, miijiti siɗa mari service client, ko buuɗɗi falɗa jungo client ka ko hoolara. Par ce que ɗaɓɓoɓe jawdi na jawdi on ɗaɓɓude, ko yimɓe ɓen taw ɓe ɗaɓɓata, la confiance. Par ce que ɓe gandi ko yimɓe ɓen mari jawdi. Si goɗɗo ari kama o artani anduɗen ɗo golle change ma change a jikku ma. Merci, partagez le live. Faites un toppere men ɗon yahen toppere men sakkitoro nden qui est très important. Merci Bari Thierno. Merci beaucoup Bari Thierno, merci Malal Fafaya. Aranen non toppere men sakkitoro nde tawde den no hitti hino molana. Koko wiyete kon happiness, weltare. Weltare ko nema tawɗo ko e jungo ma Allah faala yo won. Mais aduna on kañum faalaka yo weltare nde woni e jungo ma. Mi fillito Allah subhanahu wa ta'ala weltare ko hunde mawnude, parce que ɗoygol ko ɗo heɓoto, cellal ko ɗo heɓoto, ɓuttu ko ɗo heɓoto, jawdi ko ɗo heɓoto, juutugol ma balɗe ko ɗo heɓoto. Bana adama weltiɗo hay simo mari cancer ɓandu makko nun no wawi ñamude cancer o ma o landa. Bana adama weltiɗo hay simo mari probléme weltare makko nden no wawi ñamude probléme o lanna fi wara o andade. Bani adama sino mari weltare makko nden no wawi mo addande des opportunités sababuyaji ɗi o anda ka hatti. Merci Issa Diallo, barakallahu fika, merci beaucoup. Aduna on non faala na kama o gundo ɗo wona mawɓe maɓe woɓɓe maɓɓe na fof, wona lamateri leydi ka wonɗa ɗo, wona wonɗoma jannude wo ko diina, wona wondiɗo ma on ka dewgal. Iɓe andi o gundo ɗo c'est le secret de la force spirituelle. Happiness, weltare. Kala problème no fotata wo no fotata, si o wawali jattudema weltare ma nden ando ñawduto joni. C'est le plus grand médicament du monde. Si tawi jiɗa jallude a foletake, tawi haka wonda ɗo no wodi ɗa wawi joɗade jala hay hoore ma a foletake. Oui. Joni non buye men ɗo weltare mun nden wona kañum jogi, ko goɗɗo go jogi. Mana si weltoto ɓe faltodira e mawɓe ɓen, ɓe faltodira e musidal ngal, ɓe faltodira e wondiran ka dewgal, ɓe kawtal ngal, ɓe faltodira e kaytal ngal, ɓe bonoji ɗin jaɓa, ɓe association ngal andamiraɗa, ɓe te ndewa.
joni si tawi am ɓuttuma o wona e jungo ma woni, mais tu es en danger. Si tawi goɗɗo no wawi joɗade ɗa haala hum hande kadi ko haala um peɗɗo haade mais ça ce sont les signes de la faiblesse. C'est que hay mayuɗa haala ngotu ɓen ñallal ma ngal boni, golle ma ɗe boni, ma woddiɗo ma on ka dewgal silent treatment o lettire deƴƴigol mais tu es en danger. Ma buuɗi ma ɗin compte bancaire ma on fuɗɗo cippade. Andi sa yeeyi ɗo joni dans beaucoup de pays capitalistes tels que les États-Unis, l'Occident mo les États-Unis fof ko hunde wotere fameren non. Ma leyɗele ka tawta tout est facture, tout est contrôlé. Andi ko mbuɗɗin woni Allah maɓɓe, wallahi billahi tallahi ko mbuɗɗin woni Allah maɓɓe. No woodi piiji ɗi ɓe accirta sabu walla mais ɓe accira ɗi sabu kalis. L'argent devient tondu à cause des factures, à cause des charges. O tigi non felaka, c'est le système. Joni non compte kum fuɗɗo cippade tun ma golle ɗen fuɗɗo bon tun ɓerde nden waɗa uttuma kon yi et tu es en danger. Ko ɗum wiyete aduna koni a jaɓɓay ɗum hunde mum juutata, si ƴawi juutata, sa cippike juutata. No ƴawde he woni ala darade. Si nema ari o feƴƴay woni, si albalaw ari o feƴƴay woni. C'est ça la spiritualité. Donc wota nato wigo a ɗaɓɓay ko rone bande a ɗaɓɓay assurance vie garanti ala ka aduna ɗo fof ko koyɗi fappu ko koyɗi dafala darnu ɗo ha aduna o fof cuuɗi ko koyɗi bimbi Allah wetuɗo o a yi'e goɗɗum ko ɓittinayma. Joni noon ko honno daɗirta ƴettugol ɓurtuma on waɗaka jiifaji yimɓe ɓe. Par ce que ko sa ƴetti ɓuttuma on halfini yimɓe ɓen ɓe ledde. Mi wondiri Allah tagural goɗɗo no darde lan ni emo e nder dépendance émotionnelle, souffrance dammo ɗum no muusi ɓuri piggal. Souffrance économique ɗum no muusi ɓuri piggal. Il bosse dur mais il s'en sort pas. Ɗum no muusi ɓuri piggal. Mais jonne ɗo hande gundo, ça faisait partie de la thérapie d'Atmoulani, je vais te passer ça. Merci Mamadou Diallo, merci Alassane Diallo, merci Mysticon, merci Barry Aliou. Yettu bikki jogoɗa koko wonata jonnede ɗo c'était dans la thérapie, mais c'est dattumu ko ɗum inni on gandal ñande wo kesu ngaray. Sa yi leyɗele Afrique no luttidiri ɓaawo ko gande ɗe dattumu lanni ɓe jogui, c'est périmé. Dattumu lanni neeɓi ɗum ɓe jogui needi ko ɓen neirde ɓiɓɓe maɓɓe, gande ko ɓen dattumu lannino. teddinan dattuɗum lanni. Ayi teddineɓe dattu mum koko lanni. A wonay ɗon ha ɓe ara ɓe ware. Adna mo wonɗen e mum fewn ɗo ko ya darano haqqe ma. Haaju ma woni ko goɗɗo teddinayma, goɗɗo waccayma, ɗum dattu mum lannino. Hande ko ya darano haqqeji maɗi. Ɗum da goɗɗo teddine, goɗɗo yiɗe, goɗɗo ɗum maayi non neeɓi. May joni noon ko honno gerdata hara ɓuttuma on yahaali kado. Si ɓe noddalima o noddalila, si ɓe okkoralima okkoralila,
sibe arana lila sibe yenni la be wiki kono yaltirta e dan gurna nyamgol hudo aranun dum halambe yettubi ko winda halambe tell everyone you know halan kala mo anduda kala mo fottuda e mum halambe gol kongol don wedi sari sa famingol aray no waysi Allah ari ambrasi mama anga ambrasi Allah wewe hara jawadi hok hara jogi tike bogol lalango tell everyone you know halan kala mo anduda buddu ango na e jungo ma woni moƴƴarande na e jungo ma woni moƴƴere nden na e jungo ma woni weltare ande na e jungo ma woni windu ɗum windu nana no moƴƴi wurinna ka haala ɗum si tawi ɗum moɗi ay may donc sa haalani ɗum ɗo ko goɗɗon ka ɓernde makko jooɗo to so wi kan ka ɓaawo yaltirta o anday o ala ka nder gurdam ma sakko o ɗibba ton butonje weltinayɗe ma moninayɗe tentini wonduɓe pervers woɓɓe mawɓe mum ko pervers sagitologie re ko Allah wiyen ɗum woɓɓe rewɓe mum woɓɓe ɓengure mum mi anda konto enen jettuɗen dina koyen ayɓe ka hoore leydi ɗo ko ndeɗa naata aljanna ɗum ɓorete itte e ma mais gano gollude goɗɗo no wona emo yiɗuma mais o yiɗa ko heɓata ko si goɗɗo no faala goɗɗum an kadi yiɗa faala hunde ko faala kon ko gonɗum si goɗɗo no faalama maccinɗin an a wiya jaɓata macca nga ko gonɗum yurmandire anin haala huyi cono cana huyi ko haala labbaka kono ko fenane ça n'existe même pas jaga no haala woy labbaka mais ça n'existe pas ko ɗum banano ekkiti ko yigol ko holla may haalan kala mo anduɗa ɓuttuma on nayi jungo ma no fewte makko yaw fewta makko bimbi ɗo no satti surtout si tawi ko a papa solution ko a mama solution par ce que ko papa solution e mama solution nangete ko ɓen nangete ka giggol andi giggol ko yiɗɗon tampata ko ɓen nangete ka neydi ko hulu ɗon tampata mi hulete lette gaburu Allah ko ɓen tampata hula reedu en ko penare gurdam maɗa ngala e jungo hay goto siko ɗum no ganno ayɓe buyma yin e neɗɗo no mari ayɓe ko ɗum waɗi so ɓen no wuuri ko ɓayi inna o ken pouvoir wala toon Allah accirali gurdam yimɓe ɓen jungo goɗɗo sa ƴettinoga jonni goɗɗo la base o sayte donc wi'u kala mo fottuɗa mo kala mo anduɗa hey ɓutto an on nayi jungo ma on siɗa faala ƴawru siɗa faala joldu siɗa faala jooɗo siɗa faala ajju o tigi anday o ala ka nder gurdam ma sakko ɗibba ton butore weltinede ma munnayde wona ɗon noon hattide hikkina deuxiéme point hikkina ɗon hollugol par ce que buyno wawi haalde ka haala ɗo mais ɓe wata gollitirde tentini si tawi mo ɓe yiɗi on ma mo ɓe wondi on lanniɓe lootude nganani lavage de cerveau ça fait pitié dépendance émotionnelle an on so andeji maɗi na an jogiiɗi ko ɗum wiyete dépendance wayo drogue a reway mo woni simo faala si o weltike weltoɗa
simoni ke monoda nyama hudo no yurbe mayento wata hatto de hollu mo kadi ko ya hol on no hollirta ko ya wono weltido ko ya wono jalo ko ya wono welti on tan ko to do rema ko ya so ande weltinande même si sana papa hollu den so ande feññi an wala parce que ya sa ɗum waɗata nata ɗum nadatama e suudu wullin il faut créer des nouvelles relations il faut tanko hoorema tuma kala goɗɗo waɗuma ko satti waɗan hoorema ko moƴƴi hayso ko immoya soda jonki hayso ko immoya waɗa balade hayso ko immoya créer relation ji kesi il faut le rendre jaloux ah oui puyo mon no mari valeur mais valeur mon ando taga parce que ida turi da nyamde hudo tu es important. Merci Laura Touba partager le live minuma thérapie ko golle thérapie na religieux ko religieux accata golle wadani e hino gollanga wadu ni harayda ka der golle si a waɗi ni ala ka der golle ko kuddi wonɗa torade Allah kuddi o ɗum waɗi ɗe leyɗe ne pusko huɗade parce qu'il travaille pas ndeɗa waɗa ni yo tawida ka gesa ma si a waɗi ni na ka gesa wonɗa ko kuddi heɓata parce que a wonta woni cannibal a wonta woni ñanne ñamowo yimɓe manipulay ɗo ɓiɓɓe mum non mi ɗum ɗo noon landaji andi ko ɓuri en tampinda fuɗɗoto tun gollitirde thérapie fuɗɗo tun finde ɓe kana ko nenema kana ko babama kana ko lallama kana ko alijanna goɗɗo taga leydi o taga kammo taga henduga on no hande fi aljanna kono ala e bonnowo kono ala e lettoy kono yiɗo lettatama wonnata jawdi ma mi ida yiɗiɗa lettude no yada non c'est pas vrai ida yiɗiɗa sirde fe wala mo yiɗi ona fay o ɓuttinana e wotigi o tankoɗo o acca e wotigi suɓo o acca e wotigi wuura ono yiɗa yiɗi jaɓata wuura accu mi ŋaña ka feɗɗi ka ɓandu ono komi ŋañata sa fofa en komi andi ko fofata na kanko anko an sofali non sofali taw sofali ana hani da wiide kono sofali taw kono sofali taw ɗum kan na ella goy jaɓugol sa'ede kadi ko gandal a winde deftere aduna o jangan na ɗon kan non hatti a andi aran ɗum a tutti konngol ngol ɗemmun ɗum a gollitiri terema ɗe golli l'islam c'est comme ça tataɓum ɗum en ni arannu ɗum a wowli ɗimmun ɗum a hollimo ka golle joni noon tataɓum ɗum ko woni ɗum tataɓum ɗum si tawino e doole maɗen no ton ɓe artana e hoore majje ɓe da récupération de ta force naturelle tu récupères ta force fuɗɗoɗa noon desudude mais donc si tu n'es pas prêt à être responsable à assumer tes erreurs ɗum gayta fuɗɗo si tawi hani a jaɓali nanguitirede ko waɗɗa la responsable non hay jafata fuɗɗaki tawi ko yawgol seraɗa inna ko kaari waɗi ira ɗum waɗi ko Makka e Madina mi sikkani ta fuɗɗo sa yi ga gayni wadde sifa ɗin piiji ko yaw joɗɗaɗa on non ɓe wiyata on non ɓe nanata ndaari kami waɗi kada ta fuɗɗo yiltito ka hoggo wona ton kadi koyno wono wonu ton ta fuɗɗo si tawi a waɗay tun ya fuɗɗoɗa culpabilité ta fuɗɗo de haray namin nawna selli nodduma waɗugol fifi sa andi a suusata ta ɓatto être libre à un prix ɗum kan no mari joddi wongol libre wongol dimo no mari prix n'a pas de cadeau sur terre ko on tuma noon fuɗɗotoɗaɓe yiide ko ɓe woni ko buye mon no yiide ɗo modiɓɓe mon ma sonnaɓe mon ko ɓe wona
kontu manong anda jakana hunde ko bani adama yo ona kontu manong andi sa rewi goddum ko dole ma de won da jonde wumde be won be rewde sanam kon wadi sibe jaas parce que ko dole ma be den woni jonnude sanamu ida mari énergie ko fedinira ngurdam maɗa a ƴuwanta goɗɗum tun ɗum ɗo récupéri ko ƴetta ɗo sanamuru no soode million ko énergie ko woni e mayri ko na non wonde numar dole ko yimɓe ɓen hooli e fe mayri ko nana ɗum ɓoye wano photo e hayre e piège ji banaɗa ɓon warti ɗum no soode ko satti ko embere yimɓe wonɓe sujjande hunde nde c'est tout dolokun goɗɗo e ɓe star ɓe wiyata ayeɓe goɗɗo dari agence ɓe yeeya dolokun makko très cher on dolke no rondi des énergies et des énergies et ça va payer an doole maɗen ɗo buy no jogui yimoɓe no jogui doole ma fijayɓe ballon no jogui doole ma des religieux no jogui doole ma tu es dans le fanatique tu ne fais que transférer tes énergies. Je n'ai rien contre ces gens-là, c'est naturel comme yewde ko c'est naturel a ƴuwanto goɗɗum tun tu transfère ah oui ko ɗum waɗi yimoɓe ɓen star ɓe ɓen politicien ɓe ils ne respectent jamais les fanatiques. Ça fotti e yimowo mo yiɗuɗa c'est ton choix andi mo nafo yiɗuɗa e makko il va te respecter no woodi goɗɗum e gimi ma voilà no woodi goɗɗum e gimi ma qui me touche mais an kala ko o waɗi hay wordi o turi yano ko c'est bon hay o yenni nene ma c'est bon onon jokkuɓe religieux woodu ko yiɗuɗa woodu ko tawata yiɗa e makko ɗum ɗon dandete rewgol onon jokkuɓe politicien woodu ko yiɗuɗa e makko woodu ko a yiɗa e makko ɗum holli ko a banaɗama sona ɗum noon tu vas perdre tes énergies sans te rendre compte. Donc are ko on tuma noon daygu ma ngun wawata huɓɓute ko on tuma connectotoɗa e hoorema ko on tuma an e Allah wala tu es embranché ko on tuma yiyata ko wonɗa kon yimɓe ɓe wona ko ɓe woni kon ko on tuma kadi ɓuttinanta yimɓe ɓe kon tuma noon kadi wata yidde goɗɗo koy ɗum ɗa a yiɗa a humi a forçay woni a peɗoto woni tu veux tout contrôler. Donc haray yewtere men nden ko ɗo hatti hannde meɗen salmina sponsor ɓe amen ɓen fof ka hooredeji ɗo kala wonɓe wallitare fiyo ɗo page yo ɓeydu saktude ko wiyete ko l'éveil min andintinayi on nawna selli thérapie na waajotoɗo jiɗa wala waaju warena ko amen ɗo yummama hajja en ka suudu modima e musidal mangal ko ɓen anduma ɓen no wawma waajade par ce que ɓe andi waɗaji maɗe karam ko ma iɓe andi waɗaji maɗe a yehi ka ɓen ɗon ɓe waajotoma très bien ɓe memata temmere ɓe sa ari ɗo moi je te connais pas moi je suis là pour transférer des idées miijoji ko mi hooli miijoji ko woɓɓe go kadi hooli miijoji ko mi yiyata no windi nokkugo miijoji ko faamuji papno ɗo mes propres expériences ko mi feƴƴini donc kare c'est tout donc ne te fâche pas. Menen salmina kala wonɓe sodde thérapie e jungo amen minen salmina kala wonɓe sodde lekki ɓuure e jungo amen minen salmina kala wonɓe men andude kala wonɓe winde kala wonɓe arde ka page ɗo cento yewtireji amen ni yettina kadi e woɓɓe go laawol wo laawol. Merci Timbo Mamou, merci Mariam Sow, merci Boubou Yanka Diallo, merci Thierno Diallo depuis les États-Unis, merci Hafizou, merci Madame Sedi depuis les États-Unis, merci Monsieur Salut depuis la France, Dansoko Mamadou Chouri depuis l'Angola, merci à tout le monde, merci, salam alaikum wa rahmatullah.